Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagariakan ang Muslim. O baka pembagay sa lugar. O bang ka pembagi sa lugar agyang ka ariduin ka. Kasuriduin ka na di kanyan began sa lugar, di kanyan belagan, di kanyan butagan. Taman sa dinyan mako agyang kutwa kabayan. Gyang ka isuriduin ka, apya kau narkad mo Allah subhanahu wa ta'ala, so kababaluyang kau ariduin ka, si isa Quran as kanyan susyatan. Subhanallah. Giyan kaya syaitan na apian de ka din matatago. Apian de din amasa. Apian de din adarpa. Natutundog kaon o syaitan kaya panamanamaran yan na upama kaya manggalabak ka nagyang kutwa kadustaan na kalaan kaon. Na upama kaya manggalabak ka nagyang kutwa simba na kalabatan subalas o simba aping galabak ka. Mismo apya sa giyang kuto ang mga simba. Adi tanod iminggulalan. Para ko Allah ay panunuatan tanoron. Natutundong ko naging kanan asyatan. Subhanallah. Sa iyang kuta sambayang ka, natutundong ko man o syatan. Na duwati man abuntal, akakabinasaan yan ko sambayang ka. Pag ron abuntal yan, naging kutwa, panamanamaran yan, isaging kuta mas ading ka di ka pa sambayang, na makasilay so ni at ka, sa aya ka pa sambayang ka, na sabab na gusto asuat si iko mga tao. Ibarat yan. Allahu Akbar, miya takbir ka. Orian yan na miyasir ikaro si mayor, miyasir ikaro si baryo, miyasir ikaro si konsehal, miyasir ikaro si alim, si ustad, miyasir ikaro sa mga tao, o di na kagitiga madagalay ataw, na aya ipagudyo ko syaitan, nagyang kutwa piyo piing kaso sambayang ka, kaaniran maylay, ama piya kay kapanambayang, na piyo piya nakamambu, paka lanat nakamambu, impida nakamambu, aging kuta sambayang ka, na miyolog ka sa iyong kuta kapanakuto. Kagi ayak ya sembayang ka, na suasuat ka sa iyong kuta mga tao, ayak ya sembayang ka, na anmatero mga tao, ama piya kay kapanambayang. Ginan, ipaganay kakabinasaan niya nun. Langan man ito, mismo si ikusimba para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, naudi niya no tukaga, na aya pa naman namaran yan, na kalabatan subalas usambayang ka. Anto na ibundal yan. Allahu Akbar. Sa giyang uta kaya takbir ka, na katuusan ka sulang nagalabak ka. Katuusan ka sugalabak ka sa walay, katuusan ka sugalabak ka sa madrasa, sa eskwelaan, katuusan ka subitiaran ni wago sa mga ginawain ka, sa mga seringan ka, katuusan ka sa mga schedule ka, katuusan ka sa mga langon ka, katuusan ka sa mga uwid akal, katuusan ka sa umiyada, katuusan ka sa tinda ka, katuusan ka langon. Sa giyang uta kaya takbir ka, ano sabab? Na panamanamaran o syaitan, iapyang ka di masuasuat sa Allah subhanahu wa ta'ala na supuso ka na gusto pamikiran ka na lumalayog ang maada sang kuto hadiran di ka panunuatan ako Allah subhanahu wa ta'ala na bapira-piray di isambayang at tumitindag subadan yan perukos subadan yan psujud subadan yan perukos suang gautayan psujud suang gautayan o gaid na supuso yan na gusto pamikiran yan na lumalayog sa apyaan din papakasong galabak siin na galabak roon na awid akal siin na awid akal roon na yutoy mapipikir yan na kialabatan subalas o sambayang ka kaayab umya ka sambayang nagyang kanan abidan ka nadang ka mapakasambayang agyang kutapos o kaaginan ipaliwat ap sambayang na gusto pamikiran ka amatangkad sa ginawang ka as saya ka tumitindag sang kutwa danga o kadnan ka si ikumasa din kung di ka panunuatan na inus ka na baka pambagay alugar koorian o kaya to kawingkon subas so syaitan na di kanyan bagan alugar subas so syaitan apyas ikumasa din ka di ka panunuatan ako Allah subhanahu wa ta'ala na pkuma kanyanon kaudin yan piya ka silay agyang kutwa ni at ka agyuti pa naman namaran yan na libatan yan agyang kutwa balas ka kagi so syaitan na panamanamaran yan waya manggalabak ka na gyang kuta kadustaan na kalaang kaon waya manggalabak ka na gyang kuta simba na kayto ang kaon ibarat yan pan niya kasimba yung ano sa Aisha madagala papakasagit saya apya sa kataw pa man na papakasagit ta saya niya kasimba yung ano sa Aisha kung kaya pa kasimba yung sa Aisha may sunat ka sa dura ka at kung kaya pa sunat yung sa dura ka at kung kaya pa kasilam ka tigre kaging kaya syaitan na di ka simba yung sa witer amay ka din sembayang sa witer, amay ka alas 3, amay ka kapita. Pag naukabu, tiga away, amay ka alas 3. Nakatawan agad mismo sa ginawang ka, asa ka na, di ka pa ka na alas 3. Katawan agad mismo sa ginawang ka, asa ka na malaki turog. Namiyaki akal ka ko syaitan.
na tuma o pa makasaka nakatawan ka sa ginawa, matatikas ka sa ginawa ka, di ka bupakan o sa ginawa ko to alas stress, ako pita na sumbayang kan sa witer ko oriyan o kaya pa sumbayang ka sa durak at asunat ko oriyan o asya. Na so witer na kapakaya sa rakat, kapakaya 3 rakaat, kapakaya 5 rakaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أوتي بذنوبها كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع وسجد تساقطت عنه. جنجا حديث أمي ألويتنو na kalbihan na ya o kitindagan ko sambayang si ko kapakala na taon away ayaman aging ka hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mata na tigin ay gira aso oripan na itindagyan ng kutwa sambayang yan utya bidhunubihi kulliha na timuon sukalang wadusan yan. Subhanallah, timuon sukalang wadusan yan. Fawdi'at ala ra'sihi wa atiqay na ibtad sang kutwa kapuran aulon yan nagusagyan kutwa mbala barukan yan. Fakullama raka'a aw sajad na umanda na tigid rumoko nagusumujud atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasakatat anhu na mga rororo agyang kutwa mga dusa niyan. Subhanallah. Inos ka pagariya ka na Muslim na igira mi sembayang ka napakalala na tanga. Di ka diinggaga na tanto. O baka buproko na pakalala na tanga. Kaliyo pa sa agyang kutwa karoroko ka kipsebut nga ko subhana rabbiyal azim na padpan apka kuang karo balas sang kutwa karoko ka nagyang kutwa ka pangaroro o mga dusang ka ami babatog ko mga ulong ka nasagyang nagusagyang kutwa mga barukan ka nasaka mo tumambuso ka susujud ka di ka sasayan sa lagi do di manok to ka amanok ay gira mano to aso isar kita no na da makasisimo na mga tao na tanto deng kumiyak kaga-agaan ni kasambayang naudzubillah. Uga na igira aad na pupakailor ng mga tao na ay impi-impidan yan, piya-piya sambayang yan, kami ka lomba-lombat ikasambayang. Na pananggilaing kanan alagi danan asifat. Kakana ba ayadin ka di isuasuatan na sumada kalataw? Ka ayadin ka di isuasuatan na sumiadan raka. Supriskir ka, suturur ka, supangalimor ka, nagupangaling gagawar ka. Sumbalas ko galabak ka, nagyutwi titwa din ka di isuasuatan. Ilidas tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa ko mga to ay gira siram bu idi sembayang ada po pa kay laikiran nalagid siran o di manok ato ka amanok sangkot wa kaganiran subhanallah atin tanto dun kumya kagaga nakapkapasa din ko sambayang yan nakapakay asa ka pagariakan na ugi betad ka na pamimikiran ng kapiya-piya agyang kaya hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami lagi duad na pupakailar ka mga tao agusuda pupakailar ka mga tao na tamang pansasaka na aarapan na ka akarilair ka Allah subhanahu wa ta'ala na insya Allah subhanahu wa ta'ala na mapakalanat ka sa mga sambayang ka bangka buka peroko bangka buka sujud kagir katawan ka asiku ka peroko ka nagukap sujud ka na papangaroro agyang kuto ang mga dusang ka. Wassalamualaikum.